Gaj Julije Cezar je bio jedan od najsloženijih i najutjecajnijih ličnosti antičkog svijeta. Njegov život nudi mnoge lekcije koje se mogu primijeniti i danas. Evo detaljnijeg pregleda ključnih životnih lekcija koje ljudi mogu naučiti od Cezara. Ambicija i hrabrost. Cezarova ambicija nije imala granica. Njegov poznati prelazak rijeke Rubikon 49. godine prije nove ere bio je čin velike hrabrosti i odlučnosti. Odluka da pređe Rubikon, što je značilo ulazak u rat protiv Rima, pokazuje koliko je bio spreman rizikovati za ono što je vjerovao da je ispravno. Lekcija. Kada imate jasnu viziju i cilj, budite hrabri i odlučni u svojim akcijama, čak i ako to znači suočavanje s velikim rizicima. Ambicija i hrabrost mogu vas dovesti daleko. Vizija i strategija Cezar je bio strateški genije. Njegove vojne kampanje, uključujući osvajački pohod na Galiju, bile su rezultat temeljitog planiranja i briljantnih taktičkih odluka. Cezar je uvijek imao dugoročnu viziju i znao je kako koristiti svoje resurse da postigne svoje ciljeve. Lekcija. Postavljanje jasnih dugoročnih ciljeva i razvijanje strateških planova za njihovo postizanje ključno je za uspjeh. Razmislite o svim mogućim scenarijima i budite spremni prilagoditi svoje planove kako bi se suočili s izazovima. Upornost Cezar nikada nije odustajao, čak ni kada su mu okolnosti bile nepovoljne. Nakon što je bio zarobljen od strane gusara kao mlad čovjek, pokazao je izuzetnu odlučnost i upornost, što je kasnije karakteriziralo cijeli njegov život. Lekcija. Upornost i istrajnost su ključne osobine za prevazilaženje prepreka. Bez obzira na poteškoće, nastavite raditi prema svojim ciljevima. Vođstvo i inspiracija. Cezar je bio karizmatičan vođa koji je inspirisao svoje vojnike i sljedbenike. Njegova sposobnost da motiviše ljude i izvuče najbolje iz njih bila je ključna za njegove vojne i političke uspjehe. Lekcija. Sposobnost vođenja i motiviranja drugih je neprocjenjiva. Naučite kako inspirisati ljude oko sebe i izgraditi snažan tim koji će vas podržati. Politička vještina. Cezar je bio majstor političke igre. Njegovo razumijevanje ljudske prirode i sposobnost manipulacije političkim situacijama omogućili su mu da se uzdigne na vrh rimske politike. Njegova vještina pregovaranja, sklapanja saveza i strategijskog planiranja bila je impresivna. Lekcija. Politička inteligencija i sposobnost upravljanja međuljudskim odnosima su ključne za uspjeh u mnogim aspektima života. Naučite kako čitati ljude, graditi savezništva i koristiti diplomaciju u svoju korist. Učenje iz neuspjeha, iako je Cezar doživio mnoge uspjehe, nije bio imun na neuspjehe. Njegova sposobnost da uči iz svojih grešaka i prilagođava svoje strategije bila je ključna za njegovu dugoročnu uspješnost. Lekcija. Neuspjeh je neizbježan dio života, ali ono što je važno je kako se nosite s njim. Učite iz svojih grešaka, prilagodite svoje strategije i nastavite dalje s još većom odlučnošću. Prilagodljivost. Cezar je bio sposoban brzo se prilagoditi promjenjivim okolnostima. Bilo da se radilo o vojnim kampanjama ili političkim situacijama, njegova fleksibilnost mu je omogućila da preživi i napreduje. Lekcija. Fleksibilnost i spremnost na promjene su važne osobine u današnjem brzom svijetu. Budite spremni prilagoditi se novim situacijama i iskoristiti prilike koje vam se pruže. Komunikacija. Cezar je bio vješt govornik i pisac, što mu je omogućilo da efektivno prenosi svoje ideje i stvara podršku. Njegovi zapisi o galijskim ratovima, komentari Debelo Gallico, ne samo da su informativni, već su i služili kao propaganda. Lekcija. Sposobnost jasne i uvjerljive komunikacije je esencijalna vještina. Radite na svojim komunikacijskim vještinama kako biste bolje prenijeli svoje ideje i uvjerili druge u svoju viziju. Snaga savezništva. Cezar je znao kako stvoriti i iskoristiti savezništva, što mu je često donosilo prednost. Njegovo savezništvo s Pompejom i Krasom, prvi trijumvirat,
bilo je ključno za njegov uspon na vlast. Lekcija. Izgradnja i održavanje jakih odnosa može biti ključna za postizanje ciljeva. Radite na izgradnji mreže podrške i partnerstava koja vam mogu pomoći na vašem putu. Karizma i uticaj. Njegova lična karizma i sposobnost da utiče na ljude bili su presudni za njegov uspeh. Cezar je znao kako pridobiti ljude na svoju stranu i iskoristiti svoj uticaj za postizanje svojih ciljeva. Lekcija. Razvijanje lične harizme i uticaja može pomoći u mnogim životnim situacijama. Budite autentični, gradite povjerenje i radite na svojoj sposobnosti da inspirišete i vodite druge. Iz proučavanja života Gaja Julija Cezara mogu se izvući mnoge vrijedne lekcije koje mogu biti korisne u svakodnevnom životu i karijeri. Njegova odlučnost, strateško razmišljanje, vođstvo i sposobnost prilagođavanja promjenjivim okolnostima čine ga jednim od najuticajnijih lidera u istoriji, a njegove lekcije su relevantne i danas. Pretplatite se na kanal, besplatno je, i lajkajte video za više ovakvog sadržaja.